ubuphelele media. Fundiswe Nkosi bathi abadala uma umuntu omdala ukuthi awunqaphi noma usuthi kuthiwa kuthathe khombisa ukuthi uzawukudla bantwana benkosi njengoba eshilo umfundisi asihlabele nawo 149 Yasa Masikela uwala Yasa Masikela uwalana Ngandi kuhlela amanazane jaye esifunda la eBhayibhelini uJobe yaphuma namadodana ayo waphuma namadodakazi akhe bahamba baya endlini kaNkulunkulu bethandaza nje kuNkulunkulu uNkulunkulu ebazi wasiyaphuma nalo mfowethu omunye akufuneki bese ngamhloniphi sithi umfowethu ngoba wadala kanye nathi usathane phela udale kanye nathi waphuma naye mfundisi wenkosi wathi ake ngihambe ngobona ukuthi laba bantu bagcwele lapha nje benzani wasefika naye ehlala wamkhonza uNkulunkulu isho njalo iBhayibheli nami ngifunda ukuthi wahlala wamkhonza uNkulunkulu wasiyafika kumuntu omdala ehamba ehlola izingadi zakhe namasimo akhe wathi hawu nawe kanti la ufunanda uthi Nkosi uyayizwa ukuthi akasho ukuthi uthi Nkosi ukuthi hamba nje nokuhamba nje umhlaba nokubuka nami ngihamba ngiyakholwa usathane njobe silapha nje ulapha naye uzofuna abakhe khona la ulobu bunandi ukuthi ngaka sinibona ngengaka maNazaretha kodwa naye ukhona khona la uzofuna abakhe ngakho ke mfundisi wenkosi siyalibala ukuthi sihambile noma sila noma senkosini sizophuma manje siyelinda siyaphuma manje siye emhlangano omkhulu kaJulayi
izishi inkosi ithi umhlangano omkhulu kaJulayi kodwa uzobe khona naye khona lapha ukasithele ngengane zakhe asithele ngengane zakhe leyaba kuthwana kamaphala nakamaphala kuthiwa abashumele bangahlala emadodwe ababheka amaphala ngoba asuke khona athelwe uye ungakhohlwa ke ngisho ekhaya lakho uyangena ekhaya lakho nikhona esontweni ungene kudali wakho angene kumayifo wakho nikhona esontweni ukhambi izolo afaka kubamba ngesingazi ukhambi lapha akhambi namhla hambe eTupuba umangale nawe uthi kwenze njani namhlanje usengene ungene kuye wathi ungalungi namhlanje akumshaya ngempama Manazaretha ukuxwayisa njengani zakwethu ukuthi uma uthandaza ngo12 ebusuku uyibeke le ndoda ukuthi inkosi ikhona la ekhaya ikhona nje ngishengane nikhona ngisho kimi uqobo yangena iyafinyelela uthi omunye ngikhuluma naye kulezi zinto eziphelele ngivangile ngicela isiguqo la ngithi mina yini uthi ayi mangithi sengibheke ekhaya ngiyengise ngemoto ngisasuka le lazwa khona ngiyise nje kukahle impela kumnandi kothi mangithi ngiyalibheka ngekhaya lika baba kuthi cha ngothi ngiyangena lo enginaye egezile umntana umfutho wakhoya wenza into wafaka nempetho emnandi uthi ngithi ngiqhamuka nje ebekunuka indle hey wenzeni wena la uthi lo ayibuke umntana umuntu abuke isidingo senkuku asinyathelanga ubuke yonke into angenzanga lutho awukho lutho kodwa siyanuka la isidingo siyanuka la sengene wayishiphisela isidingo nya testing senkuku sishiphila kuwe wena ukuze unuke adime la uthi ngithi ke mina lalela hambe yohlala ekhaya kababa futhi ungenzi lutho ungayena kodwa laba ababonakho njengomunye nje nangu lo waselwandle mangakuwe nje sekhokunyizwe ngomunye bethi sikhokhisana imali enkulu manje mathi nje ibhodla lakhe lihashaza libhekise phezulu ebese ebukelwa nje besithi awukhokhela lapho u500 uqala ngakakhulumi lutho uzawuphela kodwa bikela ushembe uthi shembe ngamthatha lo muntu enganuki kanje ngamthatha lo muntu emhle namanje ngomubi lo menza abe muhle kimi kodwa ngamtshela kanjalo wahamba ejabhile ngathi hamba ufike uthi uye ufuguqe ngayisuthi baba wangena lo nkosikazi la ekhaya engenje namhla senesidingo senkuku engasathi isiqhamukapi ngicela ungisusele sona ngithi nothandaza insuku ezintathu elesini ngishaya ucingo unitshela ukuthi kunjani akalushayile ngathi ngolesine nje wobusuku ngithi kwenze njani yophela onkelele ngoba ngomubi akukho lutho khona nikhona esontweni nathi sibangabangana njena sibangishembe njengapha ngomubi hayi uthi ngoba ukhona asisondani thina uTolweni siyathandana kodwa ngomubi usuke sengene ithi nathi yosingahambelani nje hayi uthi ngobe sinyanyana hayi asinyanyani uthi nje ukhona omubi ongene kithi uthi masinyanyana Manazaretha ilanga lithi namhlanje siyededa lenkundla ngicela manje uthathe iwallet yakho awuyiphamise phezulu nonke kodwa ngifaka ofele emntwini awuthi iwallet yakho ensizwa awuthi
insizwa yithi wallet hey awuzodlala la i-wallet hayi sibhakela sikhuluma indawo sibhakela thina hamba ku-tap makhathini awushaya sibhakela hayi la i-wallet ayithi ngoba kuyasetshenzwa manje sesokusebenza ayibonge Nkosi benibingelela nje ngithi namona bese nixwayisa futhi uthi iposopani lo muntu omubi ukhona ningakhohlwa uyena ukhona ngisho enganeni zenu namhlanje ngeke ngabuka mshumali wenkosi izolo ngengadlulela eMatuba hey manje hayi ebengangisemusha ngangothi molo isiwashawasha sinjani hey wemzana hey isiwashawasha sinyathela abantwana kodwa ngijabhile sesilithi sihlezi nalaba basepasipota akade behola siyahleka siyababhanza ngiyibuka le ngane ukuthi Nkosi yami umama uzalile nobaba uzalile kodwa hawu nanku amahanavana aqedile hawu ake nikhuleke emakhosiyazi nalesine nikhuleke khulekele nje amahanavana anibonge Nkosi khulekele nje bobaba ku-23 ngiyenza iguqo nami nikhuleke nithi nayi misi phela ziyahamba ingane zethu kade ngibukenye iqhamuka elukhuzweni iqhamuka le kuMaritzburg kodwa ke ibuyile isiqedile isikole isiqede ilindele izobe yochonywa uphaphele kwalagwala kodwa hawu hey ibhokisi leli lihamba lemva liye phambili uyalidonsa lena uyemva liya phambili ukuthi lo muntu ke wothi eqala ukufuna umsebenzi obe njani umthandazo khona mfundisi wenkosi ngithe mina ngizothi nje molo bese ngibuyisela kuba Inkosi busise umzulu Ubuphelele Media.